noma seniyangizonda ninilike ninake bomama ngoba phela senginisiza ukuthi obaba basukume bazokhulisa la amatotolozi kimi ukuze bangabi nale nkinga le engikhuluma ngayo. Uyabona awusaperformi kahle, nizobuya kwi-performance ngisase ngosayizi. Ulengile nje wena, ulenge emoyeni, akakuzwa ngoba kukaningi ngiyazizwa izingxoxo khona omama abakhulumayo ukuthi hayi namfuna into ehambayo ngempela efika le eyibilini obhibhila bangabani. Mfuna into ehambayo, mfuna into efika le eyibilini, ngiyizwa indoda ukuthi hayi khona inyathelile. Abantu obhibhila